Leibak sin natung pantok pagum ngasi Manipur dasu DG dan mela hudok kaya no government na sin miyang iwasoi tantagan hai ngasi minister na thazapati. Amjo ke founder member oiramba maming lairaba journalist Naurem Virendra Kumar Laikibre masagi sahi markadani thoi sukre. Ngasi no mani da leptana sukiba no na Impal City ke koi kasi ni Turel City mai wang na seli. Ha magi manungda khwairaman kaiche luna na thamna bangona gani haina minister Syam Kumar na thazapati kre. Amasung United States ki oil sangaman Saulin Sandam gi mihat pasahi kuthani pan ka thar taruk kachun ski balai kowai. Ayam dari alo TV basi bag news ni ai ke sok na se kungza se phau gi maru pau sing miam da pizari. India pumbada digital ki khotang da sel season na ki pandam da sangselak diba digi dhan mela gi khongjang Manipur da sahodokre digi dhan mela hodok ki tharam da athoiba mitunglen oikiba se minister N Virendra Manipur da amuk hanna ban blockade lerak tabasu yai haina phongdokre tharamada da Virendra makha taraduna asoiba aran ba sing tanaraga satpa pami thadau wathok leiba matam da ban hana tobi ganu government da hana khangan birau government asi tasinadana leigada government aduna ti haike India government pitarliba schemes sigi kanabasing asi banki khutang da phangangadabani kanabasing asi phanganaba lamdam asida leiriba bank singna singi mafam singda su bank sing hangnabagi apama Virendra phongdokhi Department of Information Technology Government of Manipur na sindana palace compound leiba city convention da pangthokwa digi dhan mela hongtopke tharamadda Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju, Minister of State for Railways Rajen Gohen, Deputy Chief Minister Joy Kumar, Cabinet Minister Singh, Parliamentary Secretary Singh, Manipur Government ke civil gi makok thangwa official Singh amasung mahiroi amadi miyam na sarugyaki, Mela adu Olympian Mary Kom na mobile khothang da SBI gi Vadi app siznaraga research handona hokdoki Mela aduta tongan ba hai leidi gi haurga handicraft ki polam sing yon ba stall kaya masu hangki stall sing adu busu se minister union minister sing yauna yenki rural areas in the internet connectivity ki pinena basi khoi madugi scope yam kanai khoi government da khanjari State Bank UBI or others makhoi gi makhada operate to giriba rural banks urban banks ko basi khoi singi area obani rural areas in the khara hangto khanigi madu hangto matam da Bharat Sarkar ki Prime Minister Modi ki jige du ma pami ba digital world se koi mapung khana pang ko pangam na thajabale bank singi kana basi ekoi Manipur da some area khara khata confined orga businessmen sing khara ga government gi officials singi departments singi transaction orga live khatanadi that's will not fulfill the motto of the banks Thauromadu da sarugyakhiba Minister of State for Home Affairs Kiren Rijiju na miyamna hingnariba punsi mahingdagi nathaiduna satkraba singna hanagi punsi mahingda halaklaga laibak asibu sembada sarugyabi haina phongdoki Rijiju na makha taraduna Digital India se India bu saukat maikai da purang na bahona bada yamna maru oiba masaka mani hauzaki matamasida hanagi susin nakraba punsi mahing adudagi hongdokpa mathau tai haiba wafamsu mahakna phongdoki You say you may be saying something against the government of India in Delhi, but if you call economic blockade, if you kill people, if you terrorize the people, you are not damaging any other people, you are damaging the state of Manipur. Society cannot be built or run by a person. It has to be collective conscience and collective efforts of every members of the society. After a few years, you will not see ATM. After a few years, you will not even see the credit card or the debit card. Everything will be in your mobile phone. There are various issues connected with various departments and the ministries of the government of India. I assure you that we will do everything to transform Manipur.
All Manipur Working Journalists Union Amzugi founder member Uramba veteran journalist Naurem Birendra Kumar Laikidre Manipur Chief Minister Yang Maso Saijagi Matamda Press Advisory Committee ki chairman Uramba Natana Pausel gi editor amadi publisher Uramba Naurem Birendra Kumar ngarang April ki chang amagi numidang pung nipan taba adwaida khwai nagabapal singjubung lerak talaiba masagi yumda laikidabani Laikidraba Naurem Birendra Kumar masagi sahi marpudrarin thoi sukre panbayaba mana Naurem Birendra Kumar Thagi Phopa Magazine Mukti ki editor oina income lising masa panyangkai deki lising masa panyangkai thoi phauba thau puram ki masida sunatana dungti ki phau mase phong ngasigi associate editor oina income lising masa pani phom mapan deki lising masa panyangkai ma thoi phauba thabak torom ki Naurem Birendra Kumar na RDS High School Anand Singh Academy Tampasana Girl High School Ramlal Pal the assistant teacher oina thau puram ki loidana Leela Singh Khonakong High School amadi Nil Padma High School ki headmaster oina suthau puram ki Naurem Birendra Kumar Samanta Patrika ki founder editor Prajatantra ki columnist amadi English loan da phopa Eastern Express ki editor oina suthau puram ki mahagna landam asigi pau gi lamda sen chogliba paumi singi yaipa thorang gi dama thabak kaya ma so pai khalam ki veteran journalist asina like dabada amju gi founder member kangusam madumangol yauna pau gi lamda thabak toba mioi kaya na nungai taba phongdoki loidana Naurem Birendra Kumar laikidaba si lamdam asiki oina yamna sauna mangjaba amani haina thamlagli Dex amada faminaraga akhoi akhang ai tanadana tawde ai huji wari macham ka ijari madaida jo magi maramda khara hapka doribni Tamojoi Chandra leihidraba magi prajatantra sidaida matam khara puminar meadegi huji magi paujel je phonghibani adune aigidi khar kuina loinare na haitar Tamojoi Chandra na press club se Sigi presidency wogira matung si lingkhat pasidai Waja Birendra Kumar se phajana yawbane photo ga thelise Waja Birendra Kumar se journalist ngi yam yaifana bo khanbada natana majin khadan chahin nauringi matam jaida congress yorba miemane aduna ma congress ki su yamuna khangbani ma legi tabase aingonda de yam ngai taba sok ama aingonda phangi BJP Yaskul Mandal ki General Secretary Oramba B Momo Max Sarmana Manuwatam Sadana Laikidabada Mandala Siki Taupuri Basingna Mifam Amapam the Minin and to be a Lepton Awab Pondokre Haina Mandala Siki Serolabna Pauselakli. Nasi no Manini is the Lepalaitna Takiba Nona Maramoraga Impal City equipped the Sele Turel Singi Mai Wang Seli Impal Turel Nambul Turel Kong Turel Amadi Idil Turel Gi Mai Wang Lady Iram Nala Patabanaram Oiraga Kosemi Isauna Miam the Awab Firi Nakalamaranda ICAR Lapel Partner Hadropa report Matungina House Pop the Nong Tabi Sang Singarang Paubada millimeter Humpumanga or Bataki Siki Oina Nong Subi Sang si millimeter Taranipan Dasming Manida Hantarakli Loyana Makata and Mitkara Niasida Nong Subayan Lay Heidi Singjamay Kawa Bazar Singjamay Waikom Nekai Dobi Masulerak Lampel Sagolban Marang Lerak Ningom Tong Sairom Lerak Paisampat Nongmipung Wangkay Angom Lekai Porompat Yaw na Tongan Tongan ng Kaya da Kuseng Isaw Yawaba Mayam na Mayong Nari Haukiba na mitkarani hindi kisurag liba noong na Tongzu Assembly Constituency kimanong sana liba Tongzu Part 1 amasung Part 2 gi area sing da suising na tumjin kre Tongzu Part 1 amasung 2 gi area gi apun baklap taratarong na pun sila semba Tongzu Unified Flood Fighting Committee na ngarang dagi kanako na dona mapam asi fault na sila paturil aman bigi kongnong sengdok to na may kaya som na ising tazin tumjin badagi kodong sada ba kaya mayong nari ba sida karamakay di ising ipim handahan bangam kre Panbaya abadi turel amadi maril asina singjamay tongam nekai kawa amadi tongzu gi area sing pau na laglaga Kansipur ki lela kong maril lagi Sandra nadi turel tindo na sen thaki gadabani adubu maril asikaya mapam singda amor akai phumdi na singba kaya paisa lakpataki phunjin na ising matiksa na sithabangam na lairamba adu tongzu assembly constituency ki MLS wariba works minister tongam biswasit ki bating alole na miam club singi bihut singa mati tongzu part to gi pradhan ga khusam na turel aman bi marila si sektok pa hokhi badagi ising isaw gi khudong sadaba mayong nari badu kharam makai hanthan ba ngamkhre
सिंजमई केंद्र की मनुंग सन लेबा फिबम सोक चिल्लबा इम्फाल तुरेल अमदि नंबल तुरेल के तोरबाल सिंह असि केंद्र असि एमएलए ओरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर युमनाम खेमसाना आईएफसीटी के ऑफिशियल सिंह लोइनना यंगसिनख्रे लोइनना खोंगचत अदुदा नोंग सुबदगी इसिंगना थुमजिन खरबा सिंजमई थोंगाम लेकाई थोंनाउजम लेकाई अमदि तोंगान तोंगान मफम सिंगसु यंगसिनखि हौजिक हौजिकी ओइना इसिंग थुमजिलिबा मफम सिंग असिगी दमक लेकाई लेकाई द जेसीपी पीदुना अमदि साना थंगना पोलम सिंग येंदुना मियामी खुदोंग सारबा होनरी हाइना एमएलए ना पोंगदोखिबगा लोइनना तुरेल लौनबाल सिंह फिबम साद्रिबासी नोंजु था योसलकपदा खुदोंग थिबा थोक्तनबा थबक सिंग लखतकनी हाइखि महान मखाताना तुरेल लौनबाल सिंह असि तुंग कोइना सनबा रिटेनिंग वाल साबा यावना तोंगान तोंगान थबक सिंह पाइखनबा आईएफसीटी की ऑफिशियल सिंह दा खंगनख्रे स्टेट प्लान दा बजेट हाबनबा होनदुना मियामगी खुदोंग सादबा सिंह असि कोखनगनी डोनर मिनिस्टर दसु एरकलिबा तुरेल लौनबाल सिंह असिगी मतांदा खंगनदना सेमगदबा होनगनी हाइखि ngasi ayukti ke hauna singjamai thoktom lekai digi horga kwaikom lekai thongkhong phawbada leiba phibam sokselaba turel torban sing yangsin ki loinana manipur college ki maning thagma saruk tagi hauraga yumnam lekai ke town phawbada leiba nambul turel ki phibam sokselaba torban sing yangsin duna paikhat paya ba thabak sing paikhanaba IFCT ki official sing da khanghan ki nong kitang suraga ising thumgali basi singamai thoksom lekai waikhom lekai si amani turen amanbi haina koi ki thongam lekai gi maning sida sili ba turen si masi sei kaya dagi masi amukta sembi lakta dana nakan jena waina phunjalak padagi ising chenbam lerakta dana lekai asi thumbani IFC dagi engineer hujiksu lama kanda ai thamjari si hayeng dagi hobiro ward putting da nong churiba matam ni si chanba khotpasu yaro da temporary waina ikhong mayam si sengnaba ai haijagre nga ki koi imphal turen mapana tariba club organization maila pai bi isine naw punamak sine nong बंदा हेक लापगा बोरादा मसाना डिपार्टमेंट गाइदना दुम तुरेन काइदना मंगाक्तन लाकपनी फुड लाखिबो खोखिबो लेकाय गाखिबो ngasi मोइदा लोय उहनजर रबनी परमानेंट सोल्यूशन अमा पोरक्से हाइबा तारगदी सिंजमai थोकसोम लेकाय दि हौरगा वाइखोम लेकाय बौसी अतोपा वाल अमा चनखलाकांदा हाना चलमी बदुगा वाल अनि सुरगदी मसी परमानेंट सोल्यूशन अमा लाकनी हाइबदगी आइना थमजगरे मसी डिपार्टमेंट अंगम मतेंग पांगो स्टेट की फंड लेत्रगसु डोनरगुम मदा इसा यावना चेंजरकांदा मसी हनक अक्टोबर दगी थबक हगतपा यानबा आई थमजगरे हौखिबा नुमिन खरनी असिदा सुखिबा नोंगनो ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा ओरगलिबे फिबम सिंह कॉन्स्टिट्युएंसी असि एमएलए एल राधा किशोर न सत्तुनि हकथेंगने यंगसिनख्रे आईएफसी डिपार्टमेंट जोन 4 बिष्णुपुर की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जानेश्वर एईएसओ अमदी ऑफिशियल कया यावनि यंगसिनखिबदुदा ओइनाम अमदी युमनाम खुनवनि की लौफम कया खुजाइरोक मरिल की तुरेल काइदना लैरे फिबम ओइनाम मामांग लेकाय की लाइबुंग थुमजिलिबा तौबुल ngaikong खुलेन की लंबी थोंग खोजमान अमदी क्वाक्सि फाइदा खुजाइरोक मरिल की तुरेल न लौफम हेक्टर कया सोगन खिबा मदी इथै लखोंग सिंह यंगसिनखि हौखिबा सही कया सिदा इसिंग न थुमजिल लंबा लबुक सिंग असि डिपार्टमेंट की मिओ सिंग गा तानरगा थुमदनबा होनरी हाइना ngasi यंगसिन खोंगचत अदुदा एमएलए न फोंगदोखिबा लोनना डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग न सो समजिन बदा वालहौरिबा सिंग असि गवर्नमेंट ता अथुबदा प्रपोजल थादुना थबक हौनबा डिपार्टमेंट असि के बाइकाइदि के होनरगरी हाइना फोंगदोखि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महूत की मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ख्वाइरमन कैथल अकोयबदा मफम कुबना यंगसिनख्रे हौखिबा सहीदा थोखिबा आर्ट क्वेक मरम ओइदना सेमजिनबा लोइदना लेरिबा कैथल संगसिंग मियेंग संगबा हौरे अथुबा मतमदा लोइसिंदना मियामदा सिनरकनि हाइना मिनिस्टरना फोंदोखरे इम्फाल सिटी मनुंगदा सेजेट अमा भाव ताहंदना लुना नाना थमदना बहोनगनि हाइना मिनिस्टरना लाउथोखिबगी मतुंगिना कैथल की अकोयबदा ओरिब फिवम सिंह ngasi की हौना यंगसिनखिबनी मिनिस्टर की खोंचत असिना साउखत थोरांगी फिवमदा यामना साउड अहोंग पुरकपा ngमगनि हाइना मियामना थाजनरी अंगन बसरुक्ता खुराई केंद्र की एमएलए एल सुशील रोसु मिनिस्टर ख्वाइरमन कैथल यंगसनवी खोंचत अदुदा सरुक यारमखि हिरम मसिका मरी लेदना मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ना पाउमी सिंह फोंदोरकपदा टेम्पररी मार्केट ओइना सारेबा मियाम हाउ कैथल हाइना सु खंगनरिबा माफम असे अंगकपा फंगना बोसिले मरमदना कैथल की अकोइबदा पोटफम फमलिबा स्ट्रीट बैंडर सिंगना मतम खरगी ओइना नंबुल तुरेन की मतक हायेंदि के हौना फंबा हौना बखंगनख्रे ख्वाइरमन कैथल मोसिलेबा सि गवर्नमेंट खक्ति के थौदांग नते कैथल फंबिरिबा सिंगिसु सौरबा थौदांग लई मरमदना कैथल फंबिरिबा सिंगा इसा इसा की युंगी थौदांगनि खदना लुनाना थमना बहोना मिनसे हाइना फोंदोखि मिनिस्टर मखा तारदना वारबसु वाना मियामना था मगी मतम पिबियु था मगी मनुंगदा ख्वाइरमन कैथल अमसुंग मसिगे अकोइबा मफम सिंग पुमलंग लंघनगनि हाइखि इमा कैथल की नुपी लुसिंग बि कया गसु मिनिस्टर ग उनदना साखत थौरांगी मतंगदा वारी सानखि कैथल फंबी इमा सिंगना थेंगनरिबे अवाबा पुनम मिनिस्टर न कोकना बहोनगनि हाइबिगे ताजबसु मियामदा
ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯠ ꯄꯣꯠꯇ ꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯀꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯟꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯩ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯂꯦꯞ ꯀꯨꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯐꯝꯍꯜꯂꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯆꯥ ꯊꯛꯑꯝꯃꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯪꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯋꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯅꯥꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯃꯣꯟ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯕꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯊꯝꯗꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯈꯛꯇ ꯐꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯑꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯀꯟꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ CAF-NPDꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯖꯤꯡ ꯃꯥꯏꯔꯦꯡꯈꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯋꯤꯗꯣꯁ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯗ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥꯐꯅꯕ MLAꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯥꯏꯗꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯣꯔꯛꯅꯅꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯏꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ MLA 60 ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯩꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ꯫ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯂꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLAꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯅꯥꯍꯛꯄꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ MLAꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ PhDꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ NICPR ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना इम्फाल की मेजर खुल एरिया की लोन थिंख्रब लालहोलो प्रिपाक प्रोगी नुपी एक्टिव वर्कर फारे फारब नुपी एक्टिव वर्कर अदुदी मिस गीता शर्मा सही 38 अपोप लेखिद्रब चंद्र प्रसाद कवि मोरेगी प्रेमनगर पार्ट 2 पुराना बाजार दगिनी महागासी लालहोलो बस के सेल्फ स्टाइल कमांडर निंगथी कौब की मखाद इम्फाल दगी मोरेदा लालहोलो बस के कादर सिंगी सेल थादोक थाजन तौबदा चाउना सेनब मिसक अमनि हाइना पुलिस की पावर से मखा तारी मथांग स्वास्थ्य ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदि मालेंगे तोंगान तोंगान बे इपाव सिंग लोनना अखोय ब्रेक तगी यामतुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज बु मियंग तादन लेबियो ब्रेक के मतुंग मयाम मुखना तराम नोसरे बुलेटिन सिगे मखा थापा पाव मयाम द पाव दमजरी मणिपुर के साउलिन चांदम गी मिहातपा कैनन पाल्मर सही 39 का था तरुक कैसुम संग लैनब US की वायल संग वयाथंग पीखरे बनबा याबदी इंकुम जालसिनी तरामंगा की अगस्त तरामंगा दा हैम्पटन गी लास्ट साले गार्डन्स दा साउलिन चांदम बो हंजिन हंजिन नोंगिन कापतुना हातखिबनी थौदोगतुग मरी लेटना हैम्पटन पुलिस डिवीजन मसा के सही 15 सुरबा कैनन पाल्मर बो मेहर असगी मरालदा फाखिबनी
Haukiba Mars Kunda Irengbantagi Laitonjam Sanalembi Kobi Nupi Ama Laikagi Pukridagi Sina Pankiba Thodo Aduga Mari Lainana Judicial Custody da Laiba Taubal Awang Laikadigi Samom Devalal asi Thodo Adu Bapung Oina Senaba Misak Nate Atuba Matam the condition Yaudana Tadopi Hiding asi Tawal Awang Laikai Vera 5 Amasung Club Kimio Singna Tawal Kaitiala Wakan from Satakre Sanalembi Bisida Mapung Oina Senariba Mioi na losin nuna thamlaga maral lejadaba devalal bu maral sajid nuna jela thamjinba yaning de azumba wild sathabiu amasung mahak pu athuba matamda thadoroktrabadi maira paibi singna akan bakhongdang sangsilagani haina wakan informada saruk yaki bhasigna phongdorakli Ani subatangka ki oiba intensified pulse polio immunization ki program Health Minister Elzente Kumar na hogdokre program adu BT lambi da laiba Family Welfare Services ki conference hall da pangthoki hogdopaki thoramadu da Health and Family Welfare ki Parliamentary Secretary S Subhash Chandra Commissioner PK Singh Health ki official sing amasung mioi kaya na sarugya ki thoramadu ki manung sana pikliba angang sing da polio ki hitak drop ani pitaki Minister Zente Kumar na apa makal ki lebak amasem ga harabadi mapangal kan balengak amamiam na lengak amadi miam darkar lei pangal kan balebak am ohen ga harabadi angang sing sema mathau tai haina phongdoki Nupi me yung net pale adana haibaga aplikadore social welfare department satu package le amasun mama oinabagi bagi lambi changak pakanda mama sinde kai treatment to gidagi han haibagi kansi pore en haibakanda karam motor nutrition kya namne pun kentau dege kende hita kya sa dege karam vitamin sa dege haibagi tongan motor ni social welfare department pili kedo bai no haibita gedi lai ba pung ngalai bangang se acak na makil angang oina na health sector da education sector da mong ta ba makilgi angang sing che thangwai chawra ba kan mon samaj lakpa kan mi ni thor ba kan da achang ma makilgi mi or ba tar ge then we can have a good society, we can have a very great nation. Science and Technology for National Development haiba theme da media humni sumna sathagadaba national seminar ngasidagi Manipur University da haukre Indian Science Congress Association ISCA na Kolkata gi bing makada Indian Science Congress Association Manipur Imphal chapter amadi Manipur University ni sindona University asigi court hall pangthok ba seminar hogdopki thoramda Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey Indian Science Congress Association ki hanagi President Dr. Ashok K. Saxena ISCA Scientific Activities ke General Secretary Professor PP Mathur ISCA की Membership Affairs के General Secretary Dr. Gangadhar Yauna India की तोंगान बा University सिंह दकी लाख स्कॉलर अमदी साइंटिस्ट सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी के ओजा सिंह अमदी महिरोई कया नंगसी थरमद सरुयाकी ngasi thormadu ka mari lainana Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey na seminar asina Manipur khakta natana North Eastern region da lairiba naha oriba scholars singa amadi scientists singna leba ka sid lairiba sangna reba scientists singa unana ba tanja ama pigani science amadi technology ki lamda hena phaba knowledge da yumpham oir ka leba asi gi apun ba saukat pa purakpada mating oigani haina Professor Pandey na phongdoki Numid humni so na pangthok kadariba national seminar asi maruina lamna masita lairiba mahirwi singda scientific temper sakat pa madi naha oriba scientist singbu lam masita hena mapung phan na bahona bani haina seminar asi ke organizing committee ke chairman Professor Arun Kumar na thamlagli The seminar will be very useful to interact our local participants from Manipur and Northeast India to interact on their research, on their highlights on which they are presenting the papers. We are going to award one of the best 4 young scientists for which we will be giving them a 5,000 rupees a token amount to encourage their capabilities, their efforts on the research. So this seminar is proved to be quite interactive also and quite good also for the overall development and orienting our young scientists and researchers at least to have a good stream for them for the future research. Lamdeng Kuno Dalaiba SDS Brickfield ki proprietor Soibam Dhanabir Singh Phaba Amadi Lupa crore ani ki ransom demand tokibadu KRAU organization oiram haina Impal West ke additional SP operation Dr. S. Ibomsana lauthokre Soibam Dhanabir Singh Phaba de saru yakiba gang khutpu asiki member Songtham Ibomsa sahi nipum do apokpa laikidraba Songtham Mani Maitei ngasi paumi sing mangda putoki Minuthong Dalaiba Impal West Commando Complex da paumi sing unabada Dr. S. Ibomsana hai
Soibam Dhanabir asi sahi asigi February 13 masak khangdaba mioi kharana phaduna pukibani Imphal West ki commando ki team na mifa asigi mari lainana kanna tigat patagi Soibam Dhanabir bu February kulhum doida samaro ki kan mangamki adubu mifa asida sena basing masak khangdana leirakpani ngasi thajaba yaba report amagi matung ina ayuk angan bada Imphal West ki manung sana leiba tauthong ayung babaning laikai da mahaki miyeng makhada Imphal West Commando gi DSPF Amit Singh Imphal West ki second officer in search Inspector Somayo R Simrena lusing batim amana thiba humagi thabak satabada songtham ibom cha sing na badagi fagat khibani wahung pahung tawda Soibam Dhanabir phabda ke are use senai amati kidnapping adu kaisam thong Hodam Lerak Kutpu Siki Self Style Finance in Search Kangimam Raju Singh Masaya on Satakibni Kang Mangam de Haina Dr. S. Ipomsana Fongdoki. Case of Yam the Luba Amati Oki the Wimfal Westki Commander Tim Nakan Honabati Sen Naba Singh Kang Mangam Kiven Haina Dr. Ibomsana Makataki. Hariba Kangbu Gang Singasi, Maru Pangamutata de Havagi, M. da Koyam Kanahonazarapani, kidnapping case the Yawa, Mi Kara, Tautong, Ayumba. Saida leire habagi pau tabadi yakoi cordon and search operation tawjabani cordon and search operation tawbusida koi chingnaba mi phaba ngame daga magi machindagi akoina khangma ngame maramdi makoisi KRAU ana roso hoi taroga linkatkiba kangbu adugi group amana tawbani habasi phangbu ngame maduda main oina role lawbasi Kangimam Raju Singh Elias Ting of Kaisamthong Hodam Lerak Magi Kaman Makada Mama Sa Yauna Toroga Makoi Karana Pabani aduga 2 crore gi demand tawbuni habase mang haibang ame ajimukti crack ti tawre adubu solve tawbase kidnapper lona phang matungda koi solve tawbuni lawjagani Haukiba sahi kaya dagi Manipur amadi Myanmar gi marakta yena dona lagliba more border town gi manak nagna leiriba Howland Fight kul gi mangliba lamgi sarwasi Manipur lenga amadi India lenga na thoksa dabati thokni haina konja singna pendaba Fongdokre Myanmar army na thengkhang kaya da lam loksindra semgat sagatpa leptabana hariba kullasi sahi kharagi manungdadi Myanmar gi saruk oikibi yapiga kiba leiri international boundary asibu ngak sena ba thamlibe Indian army na su masagi tokpham tokma thau tawdabadagi khudam oina Myanmar army na Holland Fight kulda sanglaktuna yakhai thingai begi thawong satharaba phawbada hanni yengbi kiba leitri sahi ani rogi mamangdagi Manipur gi lamkhai soktuna water reservoir sajilakpa boundary filler puktoktana Manipur gi ngamkhai lansilaga yungsilakpa amadi asauba canal tawraba phawbada Indian authority na athingba amata fikiba leitri masimona Howland Fire amadi Myanmar ga tainaba leiriba mafam sing mangkragani haibi nungnangba kullasigi khunja singda fawhori leader mayam se hek mafam dala e aduga wari batai sana e adubu no hoy hek impan jo kharadi e hoy se ichik chik ba nupi angang kina ba sulaiba ahan laman sing su Burma space di kano condition jam padabani na e hoy yam ki ahing da kar to ne anytime that moy se apang ba athok Matam amada miyam na pam na yengna khiba ningol sako ba madi ina mahaina mingthon ba sumang lila ge sangnai aiba Ranjit Ningthauja na iba sumang lila ani asi lairik oina phongna miyam da khuzin na khre Manipur Youth Cultural Organization amadi Manipur State Sumang Lila Council na senora iboyai masumang lila sangleda lairik phomgi thoram adu pangthoki Khoibam Homeswari na publisher oiduna phongkiba lairik ani asi Sanalebak Nasom Artist Association amasung Peacemaker Artist Association na sumang lila oina Sanadana miyam da kudol tamkraba sumang lila ngaktani lairik phomgi thoramda sarug yakiba Manipur State Kala Academy Award Sograpam Hemantana hai Manipur ge sumang lila bu tungi birol singda mai sena khanghong na bagi pandamda Manipur Archives ta record thambang ngamna bagi tamak lairik oina phongdokpani haina phongdokki Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki project amo oina paikhaliba asagi mangal gi honorary project director oina thauparamba case jaduna widow on conflict ta pitaba senpam sing lana sujinaram gi society asigi executive committee ki mifam na masagi famda gi loktoktuna Premjit Nauroibambu nauna honorary secretary oina thau puhan khre haina society asigi general secretary gi serol amana hairakli hauze ngasi nomagi sanabgi pauda Manipur Veteran Football Association na sahi kaya gi mamang digi pangthokna laklaba taramapan suba Manipur Veteran Challenge Cup ta saruk yararoi haina handak ta nongna sengkiba all Manipur Veteran Football Association gi ware basi yamna laibak thiba thodok amani haina Manipur Veteran
Football Association की माइकैदगी फोंदोरकली यार हानबोइना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैना होदोखिबा वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट असी यूनियन असी की खुदोंग सादब मरम खरदगी मखा ताना मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन असिंदुना मपाल कांगजैबुंग पांगथोक्तुना लाखी असिगुमलबा टूर्नामेंट असी चलिबा सही असि एप्रिल 13 तगी हौगदरिबा सिदा लंदम असि की मियामना मतेंग पांगबितुना माई पाकपा टूर्नामेंट ओहेनबियो हाइना 19 सुबा मणिपुर वेटरन चैलेंज कप की सेक्रेटरी एस सुरसीना फुटबॉल मसाना से पामजब लमदम असि मियामना पाउजेल अमा पिरगली 19 चैलेंज कप 19 सुबा चैलेंज कप हौगदगी अखोई मपाल कांगजैबुंगदा तारीख 10 तुक्तगी हौनबा परमिशन लौदना लैरिबा सिदैदा मोइना करंबा अथॉरिटीदगी चैलेंज कप यावबा बॉयकॉट तौई खोली काना हाइबसिगी मतंगदन करंबा मतंदा कमाइन तौबनो खंगदबा अमखना चैलेंज कप यावबा यारोई काना हाइबसिदा अखोई यामना नुंगाइतबा अमा अखोइदा पोक्सेबगी वान जैदा अखोइदा मोइदा करिगुंबा अमता अखोइगिदी लेजते लैरिबा मयाम जंगसना All India Football Federation की स्काउटिंग टीम अमा थास की तरादगी तरामाथोई फावबद इम्फाल लालगनी हायरी ते मसिना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एकेडमी दा लैननब मणिपुर के सही तरातर के मखादा लेबा नुपा मसा संगे ट्रायल सिलेक्शन अमा लौरबा मतुंग सानारोई खरा लौगदौरी ट्रायल असगी दमक ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन नुपा मसा सानारोई कोनी पान खानगखरे ट्रायल असिदा DSA कक्सिंग DSA सदर हिल्स अमदी DSA बिष्णुपुर की सानारोई मरी मरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सानारोई अहो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट DFA मोरे DFA थौबाल अमसुंग DSA सेनापति की सानारोई अनि अदुगा DSA चांदेल अमदी ऑल जरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन दगी सानारोई अमम यावरी ट्रायल असिदा सरुक यागदबा सानारोई सिग्ना मसा मसा के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अमसुंग आधार कार्ड का लोइना मपाल कांगजैबुंग लैबा अम्फा की ऑफिस दा थास की तरेत की नुंथिल पुंग अनि दगी मरी फावबद पिसलकपा यारगनी हाइना अम्फा की सेरोल अमना खंगलकली क्रिकेट हाइबा मसाना से मणिपुर की इनिंगथौ सुरसान महाराज की मतमदगी सानरक्तुना लागलबा अमा ओइदुना लागली अंगनबा मतमदगी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की एसोसिएटेड यूनिट अमा ओइना लाखिबा दो सलिबा सही असगी मार्च 19 की इंडिया की मनुंग सन लैरिबा तोंगान तोंगान स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी कुंथ्रा दगी मेंबर अमम खंगतुना फुल मेंबरशिप ओइनबगी अयाबा पिखिबदुदा मणिपुर सु फुल मेंबरशिप ओइबगी खुदोंग साबा फंखरे फुल मेंबरशिप फंगलबा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ngasi luang sambamda leiba luang popa cricket stadium da pangtokhiba press meet abada association asiki president Sagolban assembly constituency ki MLA RK Imo cricket association asiki secretary ESPN dagaloina na association asiki masak naraba mioi kana BCCI na piba thabak thoram mapung phana pangthoklabadi ngasidagi sahi taragi manungda manipur ki afaba cricket sanaroi kayana India team da pida ama phangba gamlagani haina miyamna pauzela ma piragli BCCI dagi kamain to koina funding low do ibuno aduna moigi certain criteria certain moi kino leiri aduna madu myam do koi fulfill tawna bo honagani madu honara kandane koi full member oiraga su masige koi low bangam gaduri basi manipur na su hayeng tungda sport lovers मैम की ओइबे याबा कोई मफम सिदा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तौबदा नतना अखोगी मायम ओइननबगी तुंगदा सिदगी अखोई नेशनल प्लेयर्स पुथोकप ngमखी का हाइबदो थोलप ngमननबे कोई ग्रास रूट तगी सेम याबा राइट काइंड ऑफ कोचेस की ट्रेनिंग राइट काइंड ऑफ एम्पायर्स की ट्रेनिंग मेंबर्स मैम नो होना मिनरगा कोई लेइबा मफम मफमदा टूर्नामेंट सिंग से कोई मफम सिनबा ngमगदी सुंगसोय सोय नमसी थोलकनी खाली अरोइबदा बुलेटिन से हेडलाइंस अमोन मियामदा थमजगे Laibak sin batung na hogok pukung ngasi Manipur dasu DG dan mela hogok kriya no bogtabra bena sina miyam ki wasoy na tagan hen si minister thazaba pikre MJO ki founder member oiraba maming leraba journalist Naurem Virendra Kumar lekite masagi sahid mat drawing puri sukre ngasi no manini da dep na sukiba no na Impal City ki akoi beser baturel singi mai wang na seli थामगी मनुंगदा खोइरमन कैथेलु नाना थमना बहोनगनी हाइना मिनिस्टर श्याम कुमार ना थाजब पिकलेम अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स की वाइल्ड संग अमना साउलिन सांदम की मिहात सही कुथानी पांदा था तरुके चुम संग लेना बयातन पिकले